maske se stavljaju da bi se sakrili pre svega sami od sebe. A to je u ovom periodu sve drastičnije, sve češće, u ovom globalističkom periodu koji se nadam ide svom kraju, koliko god da je to teško i eto, nije samo rat virtualni, već je rat i pravi rat sa bombama i oružjem. Dakle, maske su nas s jedne strane sačuvale nekih neprijatnosti možda, ali kratkotrajno, te neprijatnosti dođu kad tad, a s druge strane su doprineli upravo tome da se još više odvojimo od svoje suštine, od onog iskonskog božanskog u nama i da ponekad i zaboravimo koliko je to božansko u nama lepo.